A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi taqwallahi ta'ala. Pasal pertama pada takut akan Allah Ta'ala. Ya, dalam kitabnya dan kitab pertama tadi bicarakan pasal pertama dan dibicarakan tentang takut kepada Allah Ta'ala. Iban mufhum ya kepada Allah. Firman Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Hai orang yang beriman, takutlah kamu akan Allah dengan sebenar-benarnya. Begahlah Allah dalam Al-Quran, gehoi gedanya urang beriman, hana gehoi le Allah urang Islam. Karena menyorong Islam belum tentu beriman, nyorong beriman ke tentu Islam. Ya mbak, hai urang-urang yang beriman benaya kepada Allah dengan sebetul-betulnya. Kiban maknanya kepada Allah, menyaya kepada Allah beda gaya kepada rimu. Menyaya kepada Allah takut toro dengan Allah. Menyaya kepada rimu tapi ciora dengan rimu. Nyan beda ya kepada Allah dengan ya kepada binatang buas. Ya mbak. Makna takut kepada Allah. Makna ya kepada Allah. Sayyidina Ali berkata, at-taqwa huwal khawfu minal jalili wal amalu bil tanzili wal qana'atu bil qalili wal isti'dadu li yaumir rahili. Adalah arti takwa ialah takut akan Allah. Artinya apa? Dan mengerjakan yang diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menerima dengan baik pemberian Allah yang sedikit dan bersedia menghadapi hari pelayaran yakni hari kiamat. Ringkasnya ialah menjunjung perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Nyan makna takut kepada Allah. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Tapubut pupu yang diperintah oleh Allah, tak tinggai pupu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyan adalah makna daripada ta'yatuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tah contoh tapubut sembahyang siuro si malam lima waktu. Nyan adalah perintah Allah. Buta jaga perintah tersebut. Tak tinggal meninggalkan mencuri, minum tua, main judi, melaga-laga ayam dan sebagainya. Mulut manuk yang dilarang dalam agama. Main judi, tacu-mucu yang adalah geralang dalam agama. Buta tinggal katanya menyebutnya bahwa tak pegah roh tu urang ya kepada Allah. Dek ya kepada Allah bak babah sagai. Ya man. Apakah jalan dan sebab supaya engkau takut akan Allah Ta'ala? Adalah yang demikian sangat banyak. Sebahagian daripadanya ialah syukur akan nikmat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kiban jalan-jalan supaya katanya yang ia kepada Allah. Cukuplah jalan-jalan ji. Salah sabah daripadanya bersyukur atas nikmat yang kala dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh mata, kaki, lidah, tangan, telinga dan sebagainya.
Gebi mata li Allah, gebi tangan li Allah, gebi geliung li Allah. Bertasyukur pemberian Allah nyanan ban-bandu. Nyambah. Jadi apa makna syukur? Adapun arti syukur ialah mempergunakan pemberian Allah kepada pekerjaan yang disukainya. Yang makna syukur. Salah satu jalan sebab supaya kita nyoya kepada Allah, kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Gebi mata li Allah, bersyukur. Gebi harta li Allah, bersyukur. Apa makna syukur? Tak pergunakan pemberian Allah tersebut bak jalan-jalan yang disukai oleh Allah, bak jalan-jalan yang dibolehkan dalam agamanya. Makna syukur menyerah lampu patah, wada' syai' fil makan, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Ya, banyak mana syukur. Gebi mata oleh Allah, sudah pergunakan mata pada keadaan yang dibolehkan dalam agama. Gebi kaki oleh Allah, sudah pergunakan kaki kita nyoba jalan yang dibolehkan dalam agama. Tajak tajak ibadah, tajak masjid, tajak munasah, tajak udayah, hanya adalah mana syukur. Gebi harta oleh Allah, sudah pergunakan harta dengan bak jalan nafkah kepada agama. Ya, wallahu a'lam bishawab.